Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ni atumurire gicanjama itura-ini ria Rwiga mwena wa Kariene riria ingirire ngari-ini ya borithi na kuga ni muikie ngono. Guku nao maabitha a borithi makiuga niwe weingiririe ngari-ini yao thutha wao guthararia mucemanio wake. Kuringana na aria meyoneire gicanjama giki, ciamariro ciambiriirie kuriruka riria borithi mekinyirie na maharagania mucemanio wa Kawira wa kuheana ng'ombe kuri family imwe mwena ucio rungu rwa mutaratara wake wa ukolea, nake gavana ingira ngari-ini ya borithi akienda kuonana ni ikiongono, no borithi marega kururumia ngari. Kuringana na mbica ici, Kawira ni aronekana ari ngari-ini ya borithi mari na andu angi nginyagia mwana wa rukenge. Haha Kawira agateterithia ni muikie ngono na ndekuma ngari-ini iyo atamenyete no gutumite borithi. Tulikuja na department ya livestock hapa, tukaendelea na mradi wetu. Askari wakakuja, nikawauliza shida ni nini, wakaniambia niingie hapa na nikaingia peacefully. Hakuja kuwa na makelele, hakuja kuwa na shida yoyote, na mpaka sasa wamekataa kugurumisha gari. Mimi nawaomba mwenye aliwatuma atuambie nani aliwatuma. Thutha ucio ni acokire uma ngari-ini na ekira ndumiriri nenda-ini ciake cia ukinyaniria akiuga ni arekererio. Sijafanya makosa, mmenikuchia kwa nini? Nafikiri kuna mtu alishika madam. Bwana mnatumiwa vibaya na wanasiasa. Hakuna madam. Kuringana na arumiriri yake, Kawira aranyamario ni undu wa itumi cia giuteti. Na mnajua kuna maneno inaendelea hapa, maneno impeachment, ati atolewe kwa kiti, ati afukuzwe. Na hii maneno mnaona hapa ni moja ya hizo vitu wanatafuta, ya kutafutia gavana Kawira nini? Mashinda. Ya kutafutia gavana Kawira makosa, ndio wamulimbikizie hizo makosa, ndio waweze kumfanya nini? Kumfukuza. Mutaratara wa ukolea ni wirega kurugamio ni minister wa ugiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki thutha wa ngaiha gutumuka itura-ini ria Makiri mwena wa Igembe South kumana na ngucanio cia giuteti gatagati ga Kawira na munini wake Isaac Mutuma. Wale watu wote ambao walifanya ile kisirani yote ambayo ilitendeka hapa tutawachukulia hatua na tutapendelea upande wowote. Maya mokite thiku imwe tu thutha wa mutongoria wa Rĩingĩ mbunge-ini ya kaunti ya Meru Evans Karia gutemania riendekithia ria kuhagura Kawira ta gavana wa Meru riria ririta ria keri thiini wa mwaka umwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.